السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبوتي مسلم مخنة مي سعودي عربية من قرنوغا وفدونو فنا بو سعيد مورينغ ترين ان عالم اي مولي سعودي عربية دن بيفلي ادي كيتو اي مولي اسلامي دن بيفلي اي شروع علم اللوبي كربي ادي علم فتر بمتكا انتهاء مسكة بلو كربي بيفلي adi ilmu gane dari warunna nuhanu faada kurevvi befule ekali fanaki Muhammad bin Salih bin Sulaiman bin Abdurrahman al Uthaymin ekali fanu famvi hijri sanatun tersteg salis havana haru Ramadan mahu hatavis vilere Unaiza namaka kiyonu rashegga ei miladi gotun nawarsteka nawavis wana haruge March mahuge nuwana duwas ekalifaanu nisbe wada gannawani bani tamim wangha الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وس نسبة ودا غنوا قبيلة كي اسمي لبوتي مسلم خنة بني تميم وانها به غتون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلقروا فاوا حديث بس فلق مانا غاوي تمن كليفانو غ امتو غ دجالا دكولا ام ورغد بيكي ابا ميهن لبوتي مسلم خنة الشيخ العلامة عثيمين رحمه الله كي صالح والوري مولي أمور إكليفان هيدا كربي علم التكا مهم اتفتكي اتفن تككون لوافاوي عربي دنيا ادي شروع علم كيوا كودي مدوغاوس ادي مولي دنيا غاوس إكليفان فتككي مشهور فتكي هجران تيرستك حدي وانا هرم فشجن ونيزاغ علمي موهدوغا ekalifaanu kiyodeen fettevi adi hijri gotun terestege haddiha wana aharu al-jami'ul kabir miskituge imam kama khatib kama adi miskituge kiyawa devuma sheikh hawali wada gennevi makka ge al-masjidul haram adi madina ge al-masjidun nabawi gaves ekalifaanu kiyawa devwa adi mige iturun saudi arabia ge ekeki miskitaku gaves ekalifaanu kulasta nangawa haddawa دبوتي مسلم خنة الدعاء الشيخ عثيمين رحمه الله جكلا سعودي عربية رسكلون ترين رسكلك وداعة أدي كليفانو جكلا فين وداعة هندو جكلا هريجو سادا كم جسببون كليفانا جيب بنا كود بما رسكفانو بينهم فلوا واحد دين النبي شيخ رسكفانا ورب بڑا شكر أدا كروا دين النبي صالحية أوشجا أهرين جين بالامه نمايسي أوشوغي مسكتا إهي فورك الدي وقف جماعة تغني فاسا نهن بينهم وفي دين رسكفان ودا جنومون ابن عثيمين عليهوغا تبه بيكالون إكاليفان الدين نبي شيخ صالحي أوشوغا جين غلوا كمين حرمين نكن فينتي وقتو شيخ جواب دبي أوشوغا قبرستان نون دم فهي كنتن هي لبوتي مسلم مخنة شيخ وداري بس فرق ماني شيخ بهار ومن وللفين قوتكي غبرستان ادي تيار ومن يدني آخرتك اقوتي بنا كرو متكاكم لبوتي مسلم مخنة عثيمين رحمه الله ديري ولوفي آداغي ديرغيغ اكليفان أبهار فيروس اكليفانو جيكولو آكم مرامات النكربوا امها لبوتي أخونا أختنا دنيا قولن جهيني مسافر فدا كيت نبي صلى الله عليه وسلم حديث فلقروا فاوا بس فلق مانا غاوي تبا دنيا بيرتسك غتغا نوتا مسافر غتغا واشي ادمي حديث بس فل ودال مفهو عبد الله ابن عمر ودالوي تباغ مچن هندن وجه كم غوانما دين ريغند تبا انتظار نقراشه ادي تباغ مچن ريغند وجه كم غوانما دين هندن تبا انتظار نقراشه ادي صحت غفادا هيوغتغ تبا باليمغ كورين لبيغناشه ادي حيات غفادا هيوغتغ مرومغ كورين لبيغناشه لبوتي مسلم مخنه عثيمين رحمه الله مفدهين حادثه ekalifaanu rahimahullah faseehum ge ummiden bal markam dimawi
ಉಸೈಮಿನ್ ರಹ್ಮಹುಲ್ಲಾಹ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಹಿ ವಡಾಗೆ ಇನ್ನ ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಇನ್ನ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ekili faanu madu duwas kolaka bayya farwa kurumattaka amerika wadaginnevi mi ekili faanu saudi arabia en beera wadaginnevi hama ekeni fahar amerika ga hunnaman limun fursatuge beenu hippevi wes allah subhanahu wa taala ge maga qawa levumuga adi etanuga wes ekili faanu hukuru khutuba wes dewa haddaba dabuati muslim makhunne अमेरिका इंगेबड़ी वडागे रियाल गावा कैंसर बलीगे खास हॉस्पिटल को एकलीफानु फरवा होदो मुगिंदेवी दुहा कब्बरे दुहा एकलीफानु गे बली दिए इतुरुवे गोस्वमु डॉक्टरुं कीमो नगं एकलीफान इंगी नमस हुसैमीन रहमहुल्लाह कीमो नगं इंकार कुरेवी की वेगिन कं इंगी लव्वातो आदि एक सबबुं एकलीफानुगे हशकोलुगे इस्तरित फैबमुंगोस तुम्बुली फुलुगे इस्तरित फैबागे हिंगा दानेतीवे तुम्बुली फुलायको अल्लाह सुब्हानहु व तआला बद्दलुमा एकलीफानु एदि वडा गन्नवाति तुम्बुली फुलानुला अल्लाह सुब्हानहु व तआला बद्दलुमा एकलीफानु लदुवेतिवे वडा गन्नवातिवे लोबोति मुस्लिम मखुन्ने कुंफदा रीति नमूना एत्तो ekelifaanu komme harakus ramlo mahum bay faitumun masjidul haramuga kiwa deuma makka wada gannawa enkamun hijuran sadistege kaiswana harwes makka wada gennevi biskituga ekelifaana khassa koteri kole tayyar kureifaave ekelifaanu endudan koluga unnawawes darus devvo mungindawa miistakunnan ekelifaanuge bali adufulu iwu namaves ekelifaanu feni wade nugannawa loboti muslim makhunne ramlo masnuma ko jiddaga hospital kan ekelifaanu gendewunu adi hijuran sadiste ke kai sona haruge shawwal mahuge fanarvi buda doga haviru ekelifaanu e hospital ga avaharavi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loboti muslim makhunne ಉಸೈಮಿನ್ ರಹ್ಮಹುಲ್ಲಾಹು ಅವಹಾರ ವೀರು ekelifanuge hashkologa huri emme tidis akkilo ekelifanuge milkiyatuga huriya huri fasain afrika ga qom tawga haaluga jihfati bi nikabati nattaka wani heda kurwafa eba mihuna fin dibenihin waluta behettu man ekelifanu wani heda kurwafa loboti muslim khunne ಉಸೈಮಿನ್ ರಹ್ಮಹುಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಕಶ್ನಮಾದ ಜನಾಜಾಗ ಹೊರಗಿನ ಬಯಕು ಬಾವೆರಿವಿ ekelifaanu ಅವಹಾರuma ಗುಳಿಗೆನ್ ಹೊರಗಿನ ಬಯಕ ಹೇಗೆ ಅಸರು ಕುರಿ ei ekelifanuge sabun islam dinasha muslimunan libamundiya manfaage bodukamu ಉಸೈಮಿನ್ ರಹ್ಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಅವಹಾರumaki e aharuga muslimun tahammal kuri emme bodu em musiba lobuti muslim khunne उसैमिन रहमहुल्लाह अवहार विहारुगे कुरी अहारुगा शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमहुल्लाह वस अवहारवि अदि हम यहारु शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह वस अवहारवि लबोती मुस्लिम मखुन्ने मि देन्नवि तिम बेकलुन्नकी मि qarnugadun emme bodu tin ilmu ring may Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalunge furanataka rahman lavawa swargege matveri daraja min warkurwashi adi ebe kalunge kiban hew faada libganna baykamuga alamin lavashi amin ya rabbal alamin